Naglumeg tabagimon, nakalalas nga kitaan. Kasano nga din nalumig ti pinagkit-kita yung kanya kakabsat, kitnay. Kita nyo man. Kinagkutong ata na nga kadduak nga kan kanayon. Danang ibaga nga naglumig na kanaw, kalalas ka nung kitang tibagikon. Kadami ng baga kanya. Oh, may baga da. Nagkutong na kanaw. Kasano ko, nagluumog ti kadduak. Ti kaya na lang sa uwinday ta kakabsat. Depende di kadduak. Depende di makadgadwa. Kasano nga din nalumig di nagkit-kita dagi nakutong takadwak. Kasano mo nga nakutong pagkita ta kanya ka nagluumog ng takadwak. Oh. So tate problema. Ano makagkadwak? So ito'y nagguanti problema. Ngem, hanlang ka nung nga dayta. No kano lumukluk-mig ti may isang nga tao, ibig sabihin, nasa tamang tao ka. Diyan na nasa tamang tao. Sikati nasa tamang tao, nalulumig ka. O di sikahang agasim man. O baka di nag-comment dita, baka awan suna din ti tamang nga tao, so nga kasta nag-comment. Kita nyo man na, ori man kasta ti pinagbagbagi kakabsat, ti kaya na lang sa uwinday ta, di ka tamang nga tao. Agasim man, adi paglaing mo ti bigat kay, ne? Inulot mo na ka ti breakfast mo, mangan ka. Pangal daw, kalkalpas mo lang nagdigaws. Pagkitam di lamisaan na po, nakadasaharin ti pangal daw. Bustugin na ka dayta kakabsat. Makita nyo palang dayta. Anak ka nga baybay ang dayta, no? Da ka ti tamang nga tao. Bustugin na ka dayta, anak ka nga bisinain. Kas makita yun na Bustugin na ka ti bigat. Bustugin na ka ti aldaw. Mas lalo nga bustugin na ka ti rabi ay. Kinhan lang nga dayta kakabsat, no? Iso pinagapuanan na tikwa. Bugbagay. Makita yung tayo. Nalaing ngaglaba. Nalaing ngagdalaw. Nalaing ngagbakat tilandok. Nalaing ngaglamot. Kinalaing nga lumamot. May sa dadya kakabsat. Kasi ano nga di na nga aglamot-lamot. Kasano nga din nga dala mo tera. Kinaglaing nagluto di kadwak. Agluto di ka daw. Agluto di kaldereta. Apo, si kaman kakabsat ti nga mga it nga mga no kasi ti kanan nga sidsidaan. Ang kupay ka na yung may boss ti mga. Nasa tamang tao ka. Adi lang di kayo nasa uwain. So nga dita nga nag-comment. Baka nga sinerti ti asawa, winujowa. At ati, kapesuan na no, kapag nga naglumiga. Kapag da problema ng lumigaw. At least, masipag. Manso amin ti obra, nasanayin kakabsat. Ay talang ti makunak kanyam.